Ia, e o folo fa whaatalo whantu sa mo i lau whaasau sau pampare mai moanga le nei vanga o lea fiafi e na ua lua se folo pare fitu miru te ua te ai nei le tu la lima e le tau tua wha wau mai se le Polokalame o le tau te iae ma le prumia whaivo si o tātou jiro ia e le o nanga lau televisi whaasala lau le BluTV po le ngalu moana mai lau whanua ma lau ele la fule mu au le leo si o tātou jiro pele o Samoa ma tago fia le tau le nei aso ai o le toi aso le nei nai momoa e tātou te tā pena pena e wha ma vai atu ai i le atoanga o le ono se fulu tausanga talu ono tātou fia mai le nei tausanga atoa ia ai tātou whaatili foi mo le e le aso atai au patipatia le tau wai foi o ai o le taula penga i le ono se fulu pre tasi o folofa me whaatalo whatu le rivanga o le fiafi o tausama whainga le avea ia no atu whaatili o tausala e fusi ele fau o malo ai bana tole a papa velo ona ua faiva ese fo il pepelo to sile sina mai mana tole nei Polokalame fai o le nei masina po o le atoanga o le ono se fulu a tausanga o Samoa e a ua ia ile tātou malo fa alolongia fioga le minister fa atoanga fainga faiva este tausia me se fo su enga fa sai nisi te tonu o tātou tiro o ifo le taitei fono o le vanga fa ufai le fatu tu ile tu Samoa utasi sunga le aulia le mali toa le watea io Polataivao fosi Schmidt ia male mato AUVA'A to tolu le fionga ia vui le to fa iloina le tabali ia ilunga fo io le Polokalame ai mai se mai lava ile amatanga lava yasu se io mai le dei yasu te fia o folofa ma fa talofa fa veloi e lo fionga le minister ilunga le tanto Polokalame le tautai ia le nevanga le fiafi ia ile nganga fa alo e o folofa tuai fa talofa tu Samoa i lau sitisila mai fo i nei tu lau le aso. Sa mwhai ngā pa ia ma mamaru masani ia whaatulo watu i le mamaru maurungo si tātua tunu. Sa mo nei ia maltapua i mau mai fo i sa mo lo lalampapa o ia tunu mo mau. Ma lor se fo manuia le nei aso i ia le atua wa tātou taunu le lei mai le whaumanga o nā luenga fo le nei aso whai ngā luenga ia i ele tele tununga ia o lo manuia. Me uma yutu fai valo filima me se le tato vala wina ya fatalo fo foi i le pa ia mawalunga wa sawa tunei i le tu tau fa mtala ina foi o la to foi fai valo filima walto tu ino tato wa tunu tulanga tau fa sala launga ya o to sisira mai Samoa o le wo ulo nga te tonu le va man to nei o le no fa pule e tausia ma malu masama fai ngao tato moteli sala fai le to tau fai lo ina le na vui ya tulanga masani walan tau tuai sam fai nga ya ola tauto ya taina ne foi sunga le fa sala la wa ya nei Polokalame ya watu mai fe awol mano ya me se foi fu fa ngol meas ya o mai se tali le vala au ya ona ole tato mafta ma se fu mia ia lange mama vui ia he awana so o tai au le tātou fale mai salafa ia sau no ia mfafilo ia mai le aso malo te Asiata va ne lava le fionga le minister e o tātou mafuta le ne aso le unga o te o le so ma le tātou mafta ia ai te waina afilo ia tu le pe maulunga o tātou tuno e ona o foi atu le o le unga o te o le fionga le minister ma waia ma Asiata ia ona sili ia i vai ngai au na manino malama mai fa fonga mai lo tatu tuno atalo fa tuela o fionga le minister ia ale so i fu abruia o le ua so ole ma to fa talofa i o de tulanga fa lupe mana tu fo i o le vai nga o le afiafi ai le papa veloi nei disi fo i o mata upo au na silingia e fa lewa le nga fa tele tato major sponsors o tato Polokalame le tu ya ele tasi market fa talofa le songa fa fingai nga reverend tole 4 e la tupa i Larry le vea per fare tua fa kai kelea o le uo o mai le voucher e umaloa ma ko fanga do e kali lo ma ele nei manga o le avia la vala u le fe me le fionga minister o le to lo fanga
ia e lau songa fa fe ngai nga be se fo tanto tasi market ia e fa loa e tonu ai nga tai le o tanto fa inga ia e lua ma le tanto wa barber shop ia me se fo le tanto wa beauty salon la fo tatala tonu au te ro Digi South Pacifica fa te tele to paplo telefoni anga va alu ainga mo se i tonu manu malo ai ni fa ai longa se le ni fa ungo le va so me so le masina me se fo le unanga le talofa voucher ia ma le tanto Pacific 40 ia ga te lea mo te sa mo service station vai tele ke lo pamu piko i kumu la vara ngai voi bisi te mi uma o fivo ke ku ngel ki ko me mino mai la vai le utuali ta vale ono le tele o tato sa fo yo lo tu va mai ai service lo ta vale tu langa mo mia ia facility au fai nga wenga ga ta fo le sa mo tourism authority fa te tele beautiful is back io o ma tuano lofi mai mau to mai Samoa wa o ma tango fie ma sefen le sa ngale mo so tatu tino nga tele color shop si mata fele e mo so sto inga vali e te mo mia mai lava i vali o ta vali o mo to malawa e ma tulanga e o foi vali e fa lau le ia fonga o lo fre to mo lo taxi e te fo ina ele color shop si mata fele ia ole na ia so lau fionga ministalo so ngala le mani to ole mate va yatu e se ali se salamana yo lo fa solo ya me se fo tulanga e mai le ya so a me se lo toe fa sifo le ya so ile a to ngole ono so tu sango su tato tu ya fa tai Asiata o le fa to o se mai ile sa ninga fa pito lo o fa no o nei o lo ya ile fa ninga fa pito o le tau au ina le o fa ilonga ale mano ia i lato ua lava tau tua tono tatou tono. Ma nei la lai whaasolo mai le sifuru mon tupo i lato tu le toa ma tupo ma tamali. Whale tua fwoi ma tausi o e uma sa au auna i le tatou atunu i ona vai na ese i le ngata le pāne mene whaamsinonga. Ma ngā luenga whaarurunga mta ngā luenga. Whaasoi fu malolo ina, whaafu mai. Whaasoi tusi. Ia e te le lava le tūlanga o au nanga ua a e fo i le wha moe le malo. O te tauna amana ia. Rau fo le tatou pine wha maua nā ma le tatou manunau ti se o le amana ia le mea tau lia. Ia nala o tu va e se mai ni. Ala fato afto a lima tangata walau. Ia o mana tu o tā i fo la volte o tatou Polokalame. Ia le fasoro mai tia whau Asiata. Ia no manatu le ia e siri lava le o mai si whaatino le tātou Polokalame langa le utau pule a sa mai nei fono ka peneta mai le se furu tae o tau tā le lua nei le wongi. Ia no o mai lo le tā pena isi me mo wha moe la le whai nei. Ai o lo ta oto langa tonu ma manuia me uma tu sai fo i ma le tā pena ngol nei aso. Ba lo whawhetai amuli se taimi ona fea le ona inisio whaafesili wa levono mo ai se whamanino le fionga le minister. Tūlanga fo i malanga ia wa malanga mai ai ia tātou turisi mai whafo. Ai mai se tātou au malanga mai seina. Ke leo kusi awala tau te atu batangi. E kilia umale vaenga na ile fia file nei. Ai le wha umanga le tātou Polokalame. Ai se iwa se momona fonga se whaafesili le fionga ia gui. Lau fionga le minister lo sunga lau le mali to. A koa le leile tausanga. O whaanga solo le nei se singa fua. O se mea ese le nei tala wha solo pito fo le tatu atunu. Ai wa ese ia laka whai kau voi lele pe wa pese ni uia woso. E rei ni uia voi lele a sainga vi oso wafua se ile. Whato le la tato wha maa vai atu ai ona o le masina filifilia lava. Na ile to wha. Ia e atu ai ile tausanga o le si singa fua. E wha maa vai ile si singa fua. La se to fai no fionga talu mai ta pen ngau le nei tau sanga atu. Ia ole mafaufaunga no mai le palimia ma ka peneta. Ono le fatau o le tatou ono su tau sanga. Ai fetau ia le tatou o le ono su tau sanga. Ia ai lockdown long tatou. O inana mata mai ina fatu le anganga fo le wa o le mafaina toi o mai fatasi tatou tia fau. O le wa e o so ton wale la latal taimi o le tatou pa mantungo le ono su tau sanga a wa yele melina wa puni tia le anga i mai tia fau le tatou tulanga masani tatou yei na mata mai lava tuto tasi ia todo aso
ia aua alu lava le tulaga ua tasi le aso Ali. ae ona la ua lu manaʻi le tatulaga o le faamaʻi ma mea uma na taumafai lava e faisea auala ni faatau ai lou nosefulu ia la na e iloa le talanoaga le komiti le faapea le asili ia ona faamanatu le tutou tasi ae umi se tegi e tuua i se tapena uma le atunuu atoa ia lea na fai loo le fuafuaga lea o le a fai lava sisigafu ai tumalo uma 5 sutasi tumalo o lona uiga e 5 sutasi foʻi ia sisigafu ai fai o se tulaga sa tatou le masani ai ae o se tulaga foʻi lea ua ia iai se suiga fou le upu lava lea o le faataua ia ma le manaʻia ua a silasila nei i mea uma na tapena e nuu mafioaga faatoʻaoo a lea o nisi o afiaaga i tulaga ua maita mai kiapia ia taimi muamua o tagata no mai sa vavali o faafiafiaga ma mea uma fatapenaga la lena lilifa ia ua fai a faafiafiaga a nuu mafioaga ia ma latou savali ma faaeaea ma mea uma i totonu lava o le itumalo o le itusili lenā ma o le itu foʻi ai ai lona faataua ina ia aofia le atunuu atoa aua au te talitonu ai longa na ise sisigafu ana o mai Samoa atoa Mali. le tatou ua se lau afe tagata nei tatou faitauafa e o tagata ua o mai uma i tia fau ia o te iloa na o le au malolosi ia o tagata foʻi e maua i gasegase ma mai faapitoa ia fainitani felauaʻi o e foʻi e pō le vaai o tamaiti ma foʻi aʻoga e seasea vavali uma aʻoga faapena foʻi tulaga o faafiafiaga ia e seasea foʻi lautogia uma ia aʻoga i faafiafiaga ae o te talitonu o le umaʻi o le mea lena uma nei ia o te talitonu ua matuaʻi te lē lona faasopolia te lē lona tulaga o le faasalalau atu ina ia afia tatou ma le celebration e le gata lai lea a ua iai le tulaga lea ua amata loa ona iai le lagona lea senta loa mea uma lenuu ia tonu le tumalo a ua pe o le mau lea sa taumafai pe le faigā malo o le decentralize Mali. ia ua nei aua nei tupu le mea le faapena o apia e tupu mai mea lelei uma ia tupu foʻi o mea lelei tupu ia pia ia tupu ma foʻi ma laefono tofia o nuu mafioaga taitasi ia o le tulaga na tāua lenā lena manatu ai ua o sisigafu o mai na faa na ave i malaefono tāua tumalo Mali. lona uiga la o le lava ua tatou maua le agaga o le faasopolia o le aʻafia ia ma le auai faatasi i celebration sumana fai ia o le isi tutaua ia o nai fanau aʻoga sa le mafaina o mai ua mafai o le la ua toso faatasi uae na o faatasi ia le mea lea o le faamanatuga o le tatou tutau tasi ia ma le mea le na alu foʻi le alafua lea o tatou lua i seselega mo i tumalo o le sa tasia o le lua i seselega i faituagua na o le lele fou tasi le lua i seselega sa fai savaina o se alelologa a le ua fai uma i tumalo o le uiga la le agaga ua sa vavali atu le malo e vatu le soasoani i nuu mafioaga ina ia fai ai lava latou faaliga faatoʻaga i totonu le nuu ma le afioaga o lona uiga o le 5 sutasi tumalo le sa le mafaina o mai tauvaga e tasi sa le lologa ma mulifaluu ma sa le lologa ma apia o le ua fai ia ma le isi tutaua lava o le soasoani ia opo ma ia faasoa atoa o le 5 selau afe lea na allocate mo tongi sa fai na o le lua faali tu se lo se la lima suafe pia lo se la lima suafe sa le lo o le vai uma i tumalo ona winga la ava vai uma lima su tasi le 5 se la afe te se furu afe i tumalo o le la na lu ne malo faftai lo winga la i tua le fato fala inga le ua makuala unga kasia ya tangata uma le to yel to inga me voi le o e ai mafai ona ma fata va tu e o mai i polu e pia e pe i foi lolo ia o la to foi na me fa no la to ai manuia o tu la pena o le si vai nga e li tu lo fionga voi
O le vai ko te o le fato fala inga le au mai tu le nei beo sisi nga fu ai tu malo te tasi. Rono winga o le a ba waina ko inga me vo le lau fionga minister. O a ungo fu sak pai kia. A wo no le leia o me e fa yen sisi nga fu a sak au a vesinga. A vero male a inga ka fau. Kusa le la mantu a feo a ye fu ya. Ma toe a security hale tu pe la fa ye tu tonuina. Mau to fa mai si ku mar e ma ga fu wa ya li sak pai ke le yo sa isi fo lo fionga bisa. Ya, okay, lo lava e o le anganga le malo o le whama ite e mo le whama pue a o le pūlenga i o le whainga o le sisi ngā fua na i ele tau whai tu malo e le au i atu le malo po le ane me whatu whatalia o tope whaise tāru sanga se lotu po ame uma a e siri atu o mei ana o vai e au tāpena e siri atu le tāpena ngā nu umai tu malo e lo mele sa masani tatou tanga tasi ei wana ni tatou mai e mulu talevi o le fua ia paua me le la fa solo le solo vo le fa ia a maina i nu tai tasi pete e fa fifianga ia ma me uma le tatou le te vai ta vanga savari fa i pu o tau tu nga kurula tu nga vaalo tu nga vandiwe tu nga va apa tu nga fotos io o le la ta wa mataneng tu ta fatu langa menna a tu no ni tau sanga o le tiro tu langa li tasi ono le lava ta fatu langa ta to mai temina ta tala ile mta e o atu la ta sanfo ya o yel tu langa na le atu tapu vatas a o se foi la a eleta fia ai le fatu le wototo e si sia fo ale tu malo ma fo ma fo anga tonu na le sa vele tu ala lo foi le oi uma a fa pera fa te tengo ta tonu sa pa ya male e alu la so sa tu pa te o se mto aso fa manat e mai uma sa tu pa te re tu no mama na to male e ta apela tu e mai fa wa vai le to pole o le miliona ta la le wa mat e ma faina se i mer pa ke ki pule la to Polokalame a foi le minga na ta o le fa ma itia tu nei a ta u manga mo lu mana it's a celebration day e fai ala sore nu ma wai le male no ai sisi e le siko ia inga maku ala tu tono le fio sisi e le fuar kanga yo le tu tatu tu fa solo instead foi le pe ya wa na le malo ia wa na le fa ma iti ale mele wa fofola ne ia te u ia mala vai lo tu malo oh yes e matuava vai le mato vai nga tu pe ile tau sanga fo e matua i fai fale lei le mato alu watu mai malu wai se le ngai alu fatasi alu watu ai mal fale le nga pepe alu watu mai me ma foi paulo la sorella a mai lo me ne tu fatasi alu tau si we pakiki la veo vui ma lo vai vo ile sa no ngam ni no le fionga le minsta o le sa tanto o se me fofu ile na vai ile tunu ina ua masi ia doa le kapeneta ma le fainga malo i salonga wa le sile taulanga pe o taulanga le o sala faila toa e fa tino ai le fa moe a le la o mai te wa tava pe lo no winga e uma nei le ono se fu le lo pena le lua la fa ilonga ina le la o mai te wa tu pensa no lo fionga minsta e le fa awa o le si ta o le nei va nga lo fionga minsta una e sa no le ye ona o tam fa na o sa mo oifa ese uma sola to te fa ilonga ina ai ia le tuto tasi o tatu o le lai fallinga mai o le anu e o fatasia e wale va pe e fa ilonga uma e la to le tuto tasi ile aso le ata ya e fua ia so malolo a taua o tunu ule ai tasi alo na unga o le tuli mata ina o le toe va ai ma toe tepa ile aso le tuto tasi na sisi na ai le tanga vai i bulinu e o tutu ama mato se i sa wala o vionga i vaenga ia ina ia mana ia fo il fa fonga mai ala to o fafo ile taua wala nga ile kai mingalo alwa o pe o fai mai ele ia o ko fai nga be fafo ele se ko pe ko kele yo ko fai me nga a le loto male nga male fatu le tanga sa mo la o vionga minsta ele o sila ia o le tula mai ele va pe va tu na fa pe ina ia o le tula nga ese ale ile va ai o le ngai wa umaku a sofie fia o le o ko o mai ile ku ko kasi o kausanga ni o le o mai a sa mo ele o mfai na bisi ya lo na winga
e te le manatu o tangata i le amana i o lato. E whainga manu, se sa no alo whi. Ia, whaftai, ia lela ua tau no manino a vui tūlanga lea i tātou atunu ulei whafu. Malelo. Awa o le melene, e ese lo u tūlau la valanga le whatoa maula vanoa vui e whela upunele. O le halala ma le papa o Samoa i atunu umamau. E o lava, ai manatu i. Malie. E manatu mai lava i le atunu. Mai i le se furu lima tausanga sa o i e whainga malo le na umane. O la ua le mau Samoa motis. E tata. So i malo le o i konsula an pasa ma me o i. O la tau e tau no i fo e wha malu mai e. E anga i ai i a tato fona fofotua. Matulanga maftanga Samoa. Ma mea o malava le fai. Ona la whata ua le. E tau te le o umaleso mo moyo. Malie. Ai a mawolo lava no. E se umalava taimi mse ngaro. E anga uvala uri whafia u se ngaro. E tina la. Ila lava la le fia paki. Ia sona. Hau ke ala sauro vala uri o waru ro. Anga vod whata ua mea tau li. Malie. O le anganga o tātou tangata lai whafu. Lātou te rangona i e whata ua o mele sa no i. Whawhea na tātou mua ni mea. Whawhea na tātou o mani te mea salto. Whawhea na tātou whata ua. Whata ua o le aso lea e o whangai Samoa. Ai mai sela. Samoa i whafu. E whainga tāna whamau popo ono le nofo vala vala. E iei fo le tūlanga o le whawhainta. Ia ona e le whapea pe tātou nei e mapo le whainga no umamea. Malie. Ai peo fafu, e li lifa i e kalesia Ia. la tau te whaia le wha manumalunga. Ia tu lau fo, ia nisi tunu u, e fo le tūlanga e alu ma vālfonga wa. Ona le whainga tā fo i le tunu i tūlanga masani. Ai a sila Asiata le mau wha vai al fast le amatanga. Tātou te wha fo i pou o le tunu. Malie. A tātou poto lo le tūlanga lau tele ma le tūlanga tū mati lau Samoa. E kako ko olo le. E na e sila no e po fea. E po fea tonu le te iai. Ai o le whata ua le usao no e vui. O le tūlanga i a wha ua upea le tūlanga o le maua o le mafutanga fia i te tonu i tū malo. O le melea e create le mele sidi atu le te wila le sa tato whaia. Malie. O le te wila vo e tasiana o se tene. A le mele, a tau no mai tato malo mai whafu. E o mai o po whea le mu, rai whati singafu. Ia olo ia. A ia whaasira sira le leila. Ma program le lei atu le malo. Ok. Lima sultasi tato bai se sira. Lima sultasi tato se singafu. O whasoro le leila kako poka. O nono, e tai lua le masin, na pete toro le masin. Na whai celebration. Lono winga lalo mai lupio e seu no lo fio. Untua mana ia me we ele ngantala na ai tu malo le miliona. Ai matua lulu o se le ni ata fa mai. Asi sila nei le mele usa. Tula e tula whainga mal o whaapa u le tau AUVA'A ia na polokai milio mai. Mali. A taun tato meri mai taimi. Ta iono masina wha asau se meri se tasi. Le taimi nei ta ilua meri le masina le usa. Mali. Dangan tula ia tulo olo whaapa u mai se lau luas furu wafe. Le entrance fee le meri. I le varis furu wafe. Le lau a fotopolena e vai ni le tele o meri ian taurane. A fo fa solo tu si meli le taurane pia. Ia vao masavai. Ai pe ole aunga. Ole foto atau fa mau popo. Ole lo tau sangal ne fa le se selema. Ole lo tau sangal ne o fa isi singafu. E pauala le mea le tatom tanga luengo tinamita mai tai. Ole coordinate. Mali. Lisi umai le wao ile o fa mau popo tu malo umma. E fai la tu se selema. Le masina. Ia tu watu rola ia wal fa mai na e fai fa tasiro bo se selema ma tuto ta. Wa ele se sima wala utato va in il tulanga e pe ona ye termine le utato to fo ma ya ti fa wi o yun. Mali. Ala tu no lo se tu leva no e pe fo leva no le avi fa. Ia. Po Canberra, po Melbourne, po Sydney, e po Wellington e mau kirani e fai o mana to celebration. E le tau tu lia ia yuni.
We will celebrate every day. Ole tasi vai ka ta wa bui ole tu langa le. Ta do tele I fanga solo. So le sia vai ka wo mo fai ile na tanga to fio nga filo ai to fio. Wai tasi la le mana tua o kala ikiki mai fa ai laso. Ta te mo po o ave a ka pa I se lima po se a o se miliska. Ako mai sa vai. Au mai foi ia pia e pa ia ngara foi ping. Ai pe ko mai ai tua au. Ale la malanga. Patula Asiata la tala no sa ne te o me ita tala no nga. O te telefono le miliona. O foi pule. Mali. E fei lo ai un male tu mano lo ai pule. Maso. Ele como foi a pia. Ele como. Foi o fono fa vai le lai ko como le tu mano. E fai ngā luenga permanent. Mautu tangata te o tolu le ofisa. Ma e fono wha alua le komiti whauwautua I le masina. A sisira la ia le mele te sauno ia. I oisia soe le sa ngal whai pura ngā manoa. Goodbye my friend. E whiu ko whakari. A le taimi le nei le whaatawa lenga because you must be there. Atu I ere langona o le maua wa vanoa na e tatou tangata. A ola taimi whai iwa se seremu si singafu. La tam whai wala udia matu male kabineta mapane. Ina e maula ngangole. O le whiro. Alo whaptai, ui, e sisi vai ngai te? Lei, o vai ngā lea ua pia o leo titala noa tua o Fofoga. E lea ngai tā ua le vai ngā lea sauno I ele minsta. O atu no ui Fafo. Po lea le fe ese ai. A ta ua tulo lava o le malo fa alolongia o le minsta o le malo Samoa. Ma tua ese. Ele whai tutusa mantengi. E peifo o le vaenga na malanga toi le afo I le minsta ia tolfo I vale. I le lima sport tusa. Ele ifa pea na ngao le stadium de nan fa ile. Ona o le anganga fo ile o tangata o Fafo. Fa fetai o le amana ia ngaka mai ai ga. E pea sa mona du maluto. Ia pega paureo o le mix carga vai que mal fo carga vai. E ma fai e tau amana I atu le wala au mai. Ai o le tāua le whafonga mai a lato o I Fafo. Ua ma fai o na whatau ina I lato. Pea an sau noa le whionga le minsta. Te o le upusiri a leo na tāua le tatu tuma le ngana. O le amana ia. Io. Pea o le nganga. Mule le nganga o le whamalo ma whaftai. Sau nonga ona o tūlanga I tatu whalapo tonga umam whanwhawho tua Fafo. Mali. O le tū tā ua lava. O le whiso o tai le lei ma le official tato malo le o. Longa iele I tū tā ua e iele le lango malosi a le official ai o. I tato me whai o. Mali. Ia o le tū au noina. O le community. O le tiutere nā tato tangata le nā latu e vai. Mali. A ua voine nofo tere le official consula po le komsina. O mea Samo, o mea na alo eva, ai tu lau lava. I lo ule la ngona ia te au lava ia. Lena whatu a fwoi mai ni whamantungo le. Tuto tasi e Brisbane lato. Ioi, ia pole a lava fwoi mena tu lai mai fwoi le. Tu langa fwoi o manatu malangona o asosi e lua. Ia aino ua o lava iai whatu ai o tu ide o treini ava no whewhuri tua ini. Mali lava. Ia, no manatu mai fwoi le tato asosi New Zealand. Ia mfa mtala fo mta pure le taua lava o le maupoponga. O wale va ai a malola I Fafo le ia tatu sosi. E ia le tūlanga fo le a maupopo. Wale lei benefiti e maua mo lato. Alfa e tiro mai le malola I Fafo. O la ngai ngoi ngā sui o le malola le sa fai. E mana ia lava e li taua o ia po e lau puata ma fai na o I lava e fili. A ia le tangata e lango le tunu si alo vai ne ka filma le tunu ai le ngado mufu lo fi e longo via tu lo foi fa lo tele le ta e longo via con nesula ma ai come sina e o le fa ma vai ngai fitangi si tangata community ma musu e aves ka mala ngai ke le office sa ke le ku ai o te mi voi le pie ori o yo le si ta to me na inicio o vai nga sa tu tupu lava ile nei foi vai aso ma le lava yaso to nga fautasi
ua toe ai ua koe ke I kulou tatou ngā te whale le koe se solo mo yo wa umine ngā te se furu tau sanga le toe whai le ua mai o le ase whato whala me te foto taita ina ua achieve le nei tūlanga mo le toe au taruina mo le toe amatai ia o tu ngā whautasi le vaia ui ma Asiata o le tasi lea whaanga tama tūmati le tapena mo tatu to tasi la ngol men tatou feola mfeo I mai ai o kurula ma whautasi alo kokedu peita ia wa luo kwa kusisi ngafu ia la safari le fifitu tau sanga le toe whai o fea la na ave iei wa o mana whau watu tu va ua pipio ua mama ua leanga pa ua leise maintain tu le toi se wha moi e rei whengo whira ngā ruanga le mato komiti o le tuto tasi e toe taua naunu e o mai e whai e tūlanga o le tu ngā waa e whawhetai lava lai nu o le sa tau si le leiala tō wa telefoni o le vai nu la au sawali ia o man le tau tala oi fu sa vale le file bu mai fala au tama mai sa matau o le giba ia palasi matu la sala fa ia pena o tolo le sa walaki wale ko sa vale le sa eso ise sa ka ko vai se vai Ele te se vale le saminge sia ko lucky wale to sa vale asi sila sia tele mena fai na ave le tai se fulu aferta to malo e o e tu fava awa o fiu ta vola au nu ya ola le mela fai e nu se mama nu le vale na singa va tasi se vanga va lu o va ana na fai le late me fai pas le class mai si me sa tu ma pau na le awala e ma si iru mal tau le ona suru afi tau tia o le level la lena o te tau ki no atu e vai tau zanfo I se peto se era il vale ele tau ino sa no le fengan minister avui o ke longa hai una faungan ma tu milion no le tau zanfo le la u musu ya Asiata msa boile kong ko dalanga mai vale sa vai Asiata e alu umma mena ila lo bloket wa sisi o me umana mo ati na e social development o mena e fai mo ele ngate ta longa a tu langa e fa Sofia le mo le community gathering o me fa pena e entitled la lole tu tas e mai mo tino ale le ia fervale Vele matala mavui ka viola e wale ova ai nei lai tu malo ele ai nge yo ku nga fokasi de oye ta viola e ai se un ka ko kausa nga fo di makasi ku malo di makasi fokasi ela ka ko ro me ro la fai pu we tingi mai sa vai le champ of champ fu de Watule na faila utala ya Asiata o watu ole o vaenga o lai ai la ngona le leo tangata o we la se ele mapongu mapo I tu malo o longo wi e fei kai ka fai lova au isi I ku malo ele se va la ku malo no winga e tau na talia le ele poloketi I el fatino ai o se vaenga o le vaenga e o no winga e o tu termina e o longo e o fa pe mai na ka ku wo ku malo ka ku wo ku malo e sa ua oi ka fe o se le ka ko fa ku manga ai le fer ko ngol ko e jiwa e mautino na wo manei fono pa pea pa ska ko focus pa ise ka ko focus pe ola ngala nga mai vui mala audio ia malo ile dei vai ngola via fila tala me fa solo o te fia fasili la vai la u fio mai le minister e tu langa o fai nga malanga ia o fai malanga mai a tatou tu risi mole unu ai taimi lua se lauli ma se fulu le au malanga mai seina le ana to ai tau nu i le a fiafi pole so sa e a fa tau nu foi le o se talifa alo le malo ia me se foi so tatou tunu ai ole kele o kuskusinga le walau manu ia ile dei taimi ai e anga tonu lava manu o le fa visiti lau songa la auli polo fionga le minister ole atonu lau
ma ta fai oi to ton mo le vaenga lea o le ala involvement e mawhai ona e whaalau tele na ia manino ma malama le mamalu lau tele o le atunu whapole. Ia, whaatai Asiata mo le whaafsiri. O te loa le tasiri nei o mo o ngā ua lewa na mana tunatu ia i sau i se tai au whaapea. Se tai au e mawhai ai o na uru whale mai Samoa. Se whai ngā malanga tō te le whaapea. I se si o ngā mea o le larolangi sa le tupu mō ai, se mea whaapea o tangata tūrisi o wastu ma se se lau. Ia leo wa se lau. Ia toi lo se lau lima se futu. Ai ona ua vai atu le pena whamatalanga ma te whailang. Ia wa ese fore mea wa ave ia tangata na tā upu ona o lo tūtū o le mlai vāde le whātani ngon ma. Mo le sila fia le tātou atunu o le bloketi le nei. O le bloketi o lo mai se company tū ma oti. E lea a fiai le tūlanga o ni konkalate ia po ni tūlanga o ni whai unga le mālo o whai ai. E le ai fo i masesene apa le malo. O adu le amino le vale le lea. Malie. Nana ia manino le lei le whafonga ngā le tunu. O company o lo rato o mai e ta ua le travel focus. O company le vai Hong Kong. Ua tusi mai i le tato ofisa tangata ta whao mai mo mai whafo. E mana o mia le minista e fio atu. Ia se i whaali mai lo lato te tunu. E ma whaina fsosoni mai a Samoa. I whalauloi no Samoa i atu nuu ma mau e fia i Hong Kong ma saina. Ai lei mas tato tu perwa. They did not offer, they did not say anything of how much Samoa should charge them. No. Malie. Ona el mafuanga. O company le Asiata. O company wale van fai paanga malo tu malo. Company le e era la to share i le whanua lisi fo le tau whalwhal tani malo i sasina. Sasina. Malie. O le ua se furu 2,000. O te tongi ar matau lisi. Lo se lau lima suwa whita lai tau sao. Ai le i whaia ma se mea tasi. Tan malo. O whaltan malo. O le ta pena wha pena fo ima le atina i nono le na whai. Malie. Wa alu la sua ngalwa tele. I nei tau sanga i tele. Ia ua manatu ai ua tau rona wha ngā solo whatinonga. O le whatinonga la. Whatinonga tonu ai a matal tau pulenga le uwhai le vale le amat. La unga luenga sa whai le se furu tau sanga taluai. O lo walu le ma au si vatu nei Samoa. E whawhawha lima no walu. Malie. O te alu ma le au si vale ulu whale te tonu le meta o le World Expo. Expo. A Hong Kong ma sei nei whai. E whalau loi Samoa. Malie. Yo. World Expo of Tourism Promotion. E le ai ma se tupe a Samoa. Nāru ia umalanga umana. Nā lo usawa avela usiva. Nā pawal menu tal sanga i le ofisa turisi. O lato promotional materials. O pamphlets, o maps, o meta u Samoa ma vidi. E man misi Samoa. Ia. Ai le to tongia, e to tongi uma mai al company. Meno no fo ai, a lau ni fai ai pa mea umalapu. O le mele sa whai nei, teimi umis futosa. O le whalau loa Samoa, i le marketi Hong Kong, ma le marketi se. Sa whai ai le mene nei tau sanga uma nei mata pena pea sa mo mo company, e iles. E o mai rola a mata le mele tau whai sa sina. O le saula le valele, e te lero na fia ngoa umali tu malo. Ia. Ma le valele. Malie. Alfa moe na lai ono o tino u. E ele lango nei tu malo, langa le o te terito. O le taunu mai o le luse lau limas fulu. Ta ngata nei le atunu. O le ate le sona. So soni le economy development na tatou. Mai o se matua e tūlanga siri na whaataua. I le tūlanga o le amai o le tupe fau. Tangata fau. Ia male ngango le atina e fau i le atunu. E le lau taunu mai le va. O le wha moe. E o mai i nei e ta whawhau. No nofo, a ai, whaatai ele, whai ala to shopping, i alena ta ele nei tua ai, i laro mana. O mea ai, o mea inu, o pasi,
o tangata whainga, e o watu ma le ono suta te whainga luenga le anu te mini. Le ua mua ia Tangata whau. Tangata whau ma pasi umalai aia mai past services. O translators, o ave pasi, o tangata whaari di upu. Securities. Ioi, securities wa ma. O le winga la leo pulanga leo fesiri nei po la ua afianga. I lo tiute fa asui o le tumalo. O no lo kiti lo tumalo. O leo te tutu wai. Ia o mautino. Ia fia le lua se lau lima suafe leo tangata. Ina ia o atu i whawhotala i atu lesi tala siri atu na tele. E tangata atu e fia o ma. Ai mai se ala me leo. A sau tangata mai saina i Samoa. E kolosi mai i New Zealand su tasi tula. To e sau lesi whai tula e nesu lima i tula. Ai lave solo mai visa ma restriction a New Zealand lato. Al malanga le usau. Se fulu i tula. O tango malvale le ne. Te lero na sao tau e fia sau sao al tangata i e sau ni. E va ai i le o ngā lalo langi e le i va ai e mo. E se si sila la o e le. E ta vidinga le marketi le so lua. Asana fua. Na uma ni o le marketi ma fai pula le marketi. Ina o tau nu o le malanga le. O me tau lima ma me tangata. O tau lia umana e tatou le. Ma le anganga ia maua le tupe fau mo le tatou watina. Ai me seila le telefo i o isi. Tūlanga tāua mo le atina ina. Ia, o la ulea mana ia fua le afia fua le pisa o le si vaenga whapea ua. Lea mana i atu le latoa o nanga isi service for le vai isi service tua. Ia. Te wha amaruru atu. E te tauna matua tapu e langa le sau se si e wha adeso na fia wha taitai i. E lua se lau di masfuru tangata. E o le teime tasi ma ai ma whawhanga le teime tasi. E te tau lava lana li o ngā tino le lei tu tino le lei. E ma whaina la tau vai a uma le na tau pune i tau nuu le lei. A leo pulea o leo tu lai mai ni whapea fo is whaaleanga mai fo o leo chafi o te leo a fi tu langa whatu la whono. Mali. O le kampani la vai o lo o a fia i lalo le lesta le ina o i lato. Ia, o tangata paloto lo tu malo, o malau whanau lai. O le sina vaenga la uli wala wefau o folau le sante leo leo no fia toe te tau atuai. A le ala e te whaalau tele. Wa o tele na o yei ni a fianga fui wa o isi fui o me whaala tua. Ma tūlanga whabena. A le ala o wha manino i rungalu. O me manino ma me mama. E whaau au le poroketi lea. Ma ono le lifala ia i mga vai e pei wa sai mai ma whaapea mai. O le maua se la tu vaenga le nei taimi e tau tuai. Ai ama wa ala e ono manui ai tangata nei a maisio la tau services. Se i whatu pēr whamitaranga nā lai ono walu whasosoani i le awala le ua tua e nei le. Le Samoa Royal Tours le na whaatu nā ala na whaatu le Samoa Royal Tours. O tali mai la tau lo iei Royal Tours. He le mwhaina la tau whai. Tali mai e le easy accommodation. Tali mai e watusi o i le company. Maria e tolo pala vale le aune isa wele already Samoa. Oh, okay. O pu mama na le na tupu. Ili mai rol company travel focus te vala mai te lau. O le usal tala mai Samoa e le tana la tu vale le ready. E fatali. Atari so tani no minister na minister ya ia. Mali. E fa o Sofia fa le va to minister. Tau no vai tato fa so when are we ready? When will Samoa be ready? Ia Maria rol minister. Ola a prasi mai ro e fai le crown team mali. O le travel focus. O le crown team na le travel focus. Le Samoa Royal Tour le. O vala aulo i tama whanau ma lea i e wha tua inga le tunu. E fio mai. Mali. O mai whaine mele i taunu. E manu i ai le tunu. Mali. Ioi, o le aunga le na, ia. O masani fo i level tu langa i fo i ar tatu atunu e wha lau sai. Mali ala. Ai le a vea ai le sai le na. E puni tia i fua le anganga le tau wha mai. E sa le tauna a fia fo lauti. Sa saun so mamau. Au ile na mata me. Asiata. Tu lo lava de fa pe u fa tu se stala. Se fulu tau sanga. Mali. O fe do il vale. E tau to le fatule ia ola ia tau nu le mele. Le o tau nu to tono se fulu tau sanga. 10 years ago sa fai. Ma la mo le mauta mata uma sa mata fo. Ia tau nu mai la tato fainga mano fo. O va ai. O le me tonu le te tau no o le malo e lango lango.
Wa Samoa ba sa no ngalen sa no ile tamai te pule. La Samoa Tourism Authority rei mas sene zero budget. Dia foi no sau mo observe. Ya le voto sa lambu ta la mo mal observe. E unga mai lo pito. Ya o lo wa fianga. O le polo keti ha fielo tu malo mai o tele tau mo alo la mena. A se upu lo wa fia fa tu la fono ni meu e li so ngo ia. Ai le ma fai ai ona ta fia lo i tu malo. Tanto polo keti lo tu malo. Ora sorry. E o isa fa mali. E o le talo mua a paralis farfa. Ea, si. O nala o e va ai mai ai i le wa se selena paralis farfa. Ma o lo yo le isasina e uma mai lo pero le farfao sa isasina tadi na la to so ma avel tu per le shel no la ngor fas huru lima super senol malanga le o investa uma e o mai e investir fartel malo le la e ma avel ma to disi masani do se la le suwa feita sango o le mafua anga na atoa asiata e le la fai mai ne o te fata so e la fa ka fa yakinga lo kumano au manao tangata ia tina elu na tu malo aru tangata yeso e ai ole ai afua mai di matou mu o male mele tau mawhai ua leva na tau puli ai no ulo le lei vai si sila si ate le whapito manu i atasi ana whapese meo mai a matou e whaonga matou pasi whaonga matou whale inga ma mea ala e whasafua o malawa le tunu na pau ale mea na tali mai e le mawhaina whai o tua company e lau te whatu ono sa Pion sao no, e umir tatum tau. O mai e upongi whaatasi e tufa tu lava le mea tanga te e muli mutu. A si wha maria mo la tau e ona le mea? I wha mawa ase kua. I wha mawa ke o koe rusi. Ke o koe rusi. Awa leo puna nava. Tu lau lava, e lua i meri na forward mai e le Poodle Company e ta. Wa watu le tala i Samoa. Discourage. Awa ne i sau se malanga, e le i ready Samoa. So when are we ready? Malo fa te tu lo fionga al minista le ua manino al fa longo e tu sai vai ngani. Ole ya o tatu fu sa tatu wo avele mau le tu no uma tu langa ole. Ole nganga fo ile ina ia tu lai mai se fainga malo e mafaiona faiani me fe so ni ai o tatu tangata. Upumoni lava ila o fionga al minista. Fa malo fa vitai. Aile jiti tama whanau o tātou tunu a Samoa. O loo momo ile fia fesoasoani mai ilo tātou tunu ua. Ae pe ie iei nai lape la itia. A ole o tama whanau o tātou tunu. O loo iei le langona fia au mai lo nātou tau au. Ia mai sisene la le wa tino mai le wha moe moe lea. Le wa tino le wha moe moe lea. Pe ansau no alo fio. A fai nei e alu ma tātou whaavai tu iai whapea, ona whapea tātou te lei ready. Ole whisiri la. A tātou le ready. E mau e leisi atunu. E le whapea e nono fwai tangata nei. A lona winga. Lea ua whaama i te le teimile nei. E mau tinola. O le anga inga i luma. O le tūlanga le lei lava lea o lea. Le ua whaatai. Ia o lona winga. O tātou ai eini vaenga e sa le i whaamautu. Ia o le lala i loa i. Ai le whanu tātou no nofo i pēr. Ona tātou te whewhe i le mele. Ia pēr na mole ele le nganga whamalo ma whaftai lau fionga. Ia awa e pēr ni tawai atu. A tonu o telefo inisio, tama whanau o tātou tonu o yeile la ngona lea. Fia sa iri, ua sa iri o maka ma whangau o Samoa. I le fia fiso swangi i le kungu. Onga o kula i mai, ia le whainga malo fau. Ai se ala o le ala i ona tu fa peatu patat ele ready mano fa la fionga le minista o fa tai vui lo fina gano o la fa besili lo fionga ele minista o le la ko mangingo manino ia le winga la utala le fa fonga mo sa mo wa tali la le tu ai le fisili fo ile o le ale le faia io ma le so tanga o le fionga le minista le o te le la so kanga o le matalo le vai e dato fa vengo fina fa matala le melia sa to le fatu mai le se furu tausanga e sufi ai la ngona o nei tangata na yo tato wo matangata ta fa mai se e o mai la o ka e kupi e o ka o mai malta mau ainga se furu la tausanga o tau fa susu ma tau to le fatu le
lea ua funga wala tautupu e vea mala au mafala ale fela ka ko ka mafai ya salalo le kemi amaka ola fa fisili la lo vio gal minister le la watali nei la ya le vaenga la le o to sai fo le la watali nei o fa pe mai ta ofi o discourage ele so far from Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday so far o mai la le maintaining a kako Mako kako ready. Wa problem la uta to ready. Wa yengi nga wa complain ngai fa pia wa regretly toyo mai ile nei malanga lo fia. A fo le vinga na talapela la fata wol mele sa no vui. When are we ready? Tama fa na wala tunu le mai fa fo o poale. E ma mea. Mali. Ai le tango di mala le tango di e tu po vol mele la fai con calate a wal. Au mai le di pi ma le volta. So e kere qualify o ngare kere sa ngal benga fai lengi me fai le se me fai ola fa fe fera na qualify de tanga fa tapa ela tanga vile no na te fai ngal benga ya upgrade elo reputation Mali. Same here wa vai melano no fo mai na tanga ia e mai te mini na matoi malanga mai ale puro company ni fa sau ta te sila i fa te malo ia o piki o faltari malo e le tu tusa ma to faltari malo tau sawa lo Mali. Yo mai tangata wa ia la to ma fo Samoa is developing Mali. mai le fa pe e tu watu le fa mo mai lo se lo pasene pe o le ilo le o le auro le mela ye o le mea tato o le tu watina Mali. mo mai e fa tai tato fole o tato le na o le pitch fale Na. living an experience our Samoan way of life or papa mo fala e moer kak and that's us Mali. ele ma faina tato tuli loa ina le tūlanga la ifa ina mere tato but we have to start from somewhere to develop ma improve ma fa solo e ala sustain ile taimini nei e ma tau tia le tali whakapaia i leo mai they don't expect i sesi meilu mat e whawhitau so se mea mata e iai a whawhitau o tato me masan e namu le tunu Wai moma, e whapena? E alena. A o tua atu la le menena. E siri atu mea le lei. I le maru lu o le vaipi ura. I le mawhana whana o le sami i laloma. I e pauka lo ma o ngunge hui. Ia ma le tango atu i le size 2 le povo leo laso ngafua. E nana sa i sira e kama mawhanga. E sila lau fionga o vai lupe. Lau fionga bui, wai misi la fiafile. E nana whaina lau tala. O langa lela ua manino e monia lau so noa ngai tele ne fai a manino nei se matau mangingo yor ma kole vai e fi ngu foi kanga kai vai manino le winga na tala e tati ia ila to wai fi wa fo le timu ia pa ule sami ele manga no ai fina ngalo mai la to ai si fa to ala utala ila o personal experience no over ai le fe filia ke lo o proud ka ko interpreter o ka so e fa li liu ngai to fa fine manai uso ia tu lo ile fia fa senga o ele le la fa filipino ke lo e kwa yo mo o ele fia finga ma we pese se va ale mai filipino la fia con mi sta se va ale mai filipino o ngi ngalo o lo wingo la tala se ole la ngona me foi le ko show lo mo tato what no this is what I can do for the country e ole askar ka malo foi le presidente lo America o te fesiri por se me malo e fai eto e fesiri por le sa o me fai mo le malo le fia file. It makes me so proud from somebody that speaks another dialect, another language. Yeah, tele au ke fa ko sa ka ko ke ni ki ele fia filia. E ana le uma le sa no nga fo fa fe lo ai ya me se fo la. Anu le. Ai jo ya, pa to le wingo la tala. E ala la ana le sa ngere pa le. O fe la tau yo ta lai zele ta le ni ma me lo fa nai fa na. Ala ko kongi la to e for manu ya tasi o tono la to ai ngalo fo minister ona vai ngai go vai o nga fia to say to tele tato tama fana o mai le malo saina ma sia ma tu langa tonu la vana le ta wala nga o le ngana o lo saina le po le ringis le na tonu la o tangata e mai fa tau tu lo fo la balanga le angina le upu fo le e fola la to e fi na tangata no nei Pawal melen fa le ton waile tau faingol fa fta wainga ona le malu tu la fono le malo e pui ai me vai samo ma me vai na tangata nei o mali awa a malua ele se me mai folo ke me lo ke kako
e la tau whaasao atu nei whainga whaavai ma tau mo whai te whaatulang a whai o mea e le ma whai e Samoa na whai na tūlei ai tātou o lo ma watu pēr mo i whaatino a o mea lawa ma whai na whai tātou e whai tātou e pēlau le ngangana na li lifa i alo manatu i le vaenga mua lea o tangata tā whao mai mo mai whai a o le si la sanga ato na matua i o manatu ai lawa e lango mene o le vaalele le sau o le A330 e te lelonga anga fai na ave tato mea avatu sao ai sai tato ia tato fruits wa uma me la a matana fatanga o ielo tu se furu tasi tula o le mori sainga le sai o fele mori le Ko fa fo il mori sainga. o le tele nei tala le tunu a sila Asiata o fele tato te pisa i nei tangata wa tatou whaai o isi ula wa kala ngafa i le tunu a John, a Vui, a Homi, a Sam, a Mau, a Liki, you name it all over Samoa wa iai uma a Riong se sila le parliament wa iai foi suri o tangata nei tutonu le parliament o tatou whiola ia vai anea mori saina masi saina keke saina fue saina ia e folo mai kua angufe saina Lole saina le winga la tala se o portiki le vai ai le fa malo e sa wale si malo e teu mai lo nala e so ani di si malo a te sira le malo o lo di fa mai ai fa mania a ia le leila tato i le malu o tato tu la fo e pui tato tawana me tau na fa i lo la to finga al minsta o lo awina tu fa na ona ia tau nu urva le ele ngata mo le malo matangata la uti o lo tu malo e man mera lo lo awina tu fa alu le va ala lo e veta tu talo i sei e tolu masina e o atu wa pala uma mai se fulu tu la you're talking about 10 hours ya vele ya le la e tau fa manino tu nei langa le fa matana langa fina ngal a pe osod ya la fo tau la mo ya la o de pisa i mea sa masani foi na pisa o no fa pe o afianga o con carácter malo siata e le se con carácter al malo pa malo lu tato watu o le poloketi al company tu maoti e fai pa anga malo i tu malo o le na lo afia ai o te nau ina ia fatulanga ona e au ngā mo le tunu te ale fa manianga i le ngatara i tulis ia o loa wina tu i fafa ma ua lava le vaenga le ua sao no e lau fionga minsta ele isa ufisiri tele a ona o vaenga nei ua loa na va ai o tatou o le tunu tawatia Rona winga o le alava se mea tatou te e ui mai mo le manuia o Samoa tau na tatou apo ia sisile nei o le maketi sili leo na momo iei Australia lato maketi leo turisi usai leo whawhetai ele o maua isi atu motu o le Pacific o leo o tatou o iei ona o le manuia mo Samoa pe o le vaenga po ile pe o la sauno so iei le whainga malo ina ia ele nga orka ka mau mea e maua singa fasi me faso ai fa pena el tangata pe o le nga le tau ai lava le fa longo ma le toa manino me uma il fa pulanga le nga vaenga ia lai e tu fesili ai a le la o maua le ava noi le so pe no fesili Asiata u fa manino fa malama ia e pe na vatu se langona le se fesili tele pa wa le nga le fa fitai o mo fa tato maua le maketile malo la ngol marketi fa tau tele le marketi e mo o iei Australia e temi uma ata fa le tonu lo le va Australia msaina va vea na oso Australia e a foi patch up le va msaina ona ele manao e lusi le marketi e fa tai o le tato pa iei i le nga fa lo malo fa tai bui o le si va nga fa siri la u fionga le minister e fa wa pa nga o le a se tilo ia me se foi o le company ma le tou a whainga paanga ia me se foi e ongo ingu pea Samoa ma wha au ma tūlanga whapena le au toba mai o mai moa ngā turisi mai se o le masina lente nina ua lue fono whapitoa minsta mo le Pacifica la whai pa na walau dia mai mātou sei
O le lifo le talanoanga le, o le so tanga pe va awhewhea na maua le so tanga va wala lata. O le so soani e saina I tato o ngā sami. Le elo loma nei la tāsanga o le a. Se furu va whanguta la popo a commercial fishing boat e amai. E whai e le FUA'A Samoa. I va whanguta la po. Le lo loma nei. O mana avel tāsanga ia saina e lofa. E whaanganga se lato soson. Ile se furu va ale lama. Whamama vai, e whai paa ngai tātou mai tu malo. Whai paa ngai le malo. Mai tu malo. E whiri lai tu malo e amata le blokiti. O na olo leo vai e whanga ngotei o ngā sami e tua atu Samoa. Samoa na le lusu maila, lusela maila, o na sone sa loto lapotopoto. Ale mele tupu ne, wa la lata le se lau va a whangota mai isi atu nui va a lef e taula ile I company e lua le ia I o company mai Taiwan, le Deep Sea, ma le company o le Huanan mai saina. O va alana, o le eo mai sa, a whangota mai ngā uta tu walu kiripati ni we, ai o mai sa saa mai ni elenta tu wia. A le manu I tatou le export le afi. A le mela le fai le export. E lei mas tato me mawhai na whai. Nā no mai lava to e lafo I a lesi container a vero tranship. Tranship. E me wale tato tu pesta mai mea. Al wha moe lewa ia I tato wa whangota. Ia whaile FUA'A Samoa. Ia mo fo le mele o I wa le au wa whangota I whai. No mai lo le process le ia. Le wha moe nei le fufuanga o le. O mana whatatia fufuanga. O toloa. I te lani o malai vāli le whaleo. E whausi ai le wafu nā whangota la vai o iei. A vea se mai e company e lua lawa tu mo le wafu nkau. Ai mai I nā o whangota la whai ei. A le whiri le alena tala noa ele mele. O le avengo le I saina. A tau sila la iei ai umal tato whamoe moe le a le whae wai whapengir wa nei vai so. Te le li tamau ai. O mana whiutanai, whaonga ele le mano le este tau se whai mai me lai mana o whai. A le li lifa le mea e I ta tauna I ele no whaonga tuto tonu o vaia. E ma whai no e tapu, ele ma whai na tato control tu lo lava le whioa I ai o sami. Ya, mali. O le ia e oso nei ni wer vai so le rope o mai ni tato o ngā sami. La ngai whioa I nā tulo mea ola le. A vevela o ia wo mai ni a maruru ne wo yo ai ole tapo lenga lena fai le malo e fe so soani mo atu nu tawatia o inala na oso mai lole le mafaufaunga le mele na tau pule ina ua malie le fionga le ministatu lisi o le asau le va no ula lango iai malo te tununga e le nga tu lisi la o le alu le va alea le naru nei e o masul mon tupu tangata oa Ia rua temi. Tangata foi o tulu lava o tangata anu o saina lena no fasolo mal Pacific. O mai Samoa o le va. Il va lu to. Wa sila la ia tai pela tato atato fio nei e festato fatango mal vais. Ana la tua foi to foi mo. I o lo tau mo fie. Ia, taule. Wa mo. O le la sangana le na o le fatulanga na tau pumurimuti. O tangata I o mai e fiatina, e o mai e whesosani lau whai pisinisi, o fiatina e le tunu. Awa le maua nano whai, awa ne I sau se si masona mawhau whau. E sau e whao mea tangata anu sano. Mali. Ia mamao, o le promotion na leo te tala noa I tangata I o mai. Awa ne I sau se tangata malona mawhau whau e sau take over se me. Ai nā la ana tupu mele tupu nei pisai fo tele supermarket saina. O le malu o tatou tulafa. Le foto atau whaatonga whiti nei tulafa no e pui e le tangata fo le e sa uno fo e nei mo lima tau sanga e manua ne wana nofo mal tin sambo. O fai mal folo lo wa watu waila. Ale o fai tulafa. Se va na ngawa mai lau family ona. E te whangalua ina le tunu whata ama whaina e tau pule se me whapea. Ia, ma te whetu unai le tūlanga le tina ino le tunu. Ia ai pe ua manatu e. Ina nei te ua tala e sea pe ave se ina le matau. A sira nei Asiata e se fulu wharitari malo tau atia. E benefiti
Mali. E lua company pasi te tele. O le feo ai. Se furu lima mon tupu ave pasi lai o wat. Se furu lima mon tupu tua kites lai o wat. Le au fale ainga o mai e kukame ai o le lunch malitina everyday. Lai anu maltengini. E tina breakfast, lunch, dinner. Ai fasolo ato tengini. La koi mapas. Ia. Pero le wingan na fa ma. Yes. Ole tu inga. Wow. Tu langa lea. Ole mana mia le tu. Maria. Mai tatou te mana mia ia so fau mal fau. Ia malawa avel ta sanga. Ole amata nei mo charter flights. Na mato felo i mal company le hainani o ina wa. O mal fono le ai foi si po le asa o manatu o au ia fa minister fa to ngam fenga pe. Pe fa mate e yaile sila. A wa private company la na to approach la to. The company le travel folks. O fatu le ete le tamau ai ngai maua Samoa. Ele ngata i tulis. Al export. O le lai fata i tai mai nei i charter flights. Taula na aru le lipoti o le flight mua mole. E na vero le laina, o le ainan. O le company ke le, o kiki mo se la vale. O la o tiro mai a Samoa. Pe fa mate ini a wale mai e soson. E le company vale le retu, o le foi tau to tongi tato o talos. O to inga a wala lai. E le to e masar salo e wifi company vale. E tomua i le travel agent le. O foi le koe se masar salo. Ai longa inga ka mai. A o au ia. O leo te tolo atu le tato o loa awina ti faf. Ia komu angor vale. Ito ele aro le export. Malo whakatai lau whioka. O le isi whaafisiri o te fia whaafisiri atu te loe o te babau whaamai. Ai o ngai whisiri wa o whisiri o ngai ko whisiri kia. E isi risk o le tanto o tunu ele o te nama le lai nei tūlanga o whaamai o lo pepesi. Ea aga ko kala ngoi ko viki se furu marifu. Ea e pe e li whaar kilo ngai seina. O malu nei tūlanga wāre man pui o se tatu o te rongo lo. O le mele no walua i saina le fono le no walua. Tātou le wala sea te whaini tui ma mea. Te lo, no la tō te whaina COVID test. I was in a very strict medical test. Au te le isa vadi me le whaile fono. O le mask casing. Oi mome. O le fufuanga vole le mengol company le i nei. O le il taro medical team le wheo ai maa. Malama. O le pui ngale na. Mai sai fo tūlanga o le fesilio. E vi fo umala tu test pel mena e. Wa si fie panchi no telefoni. Le me fo le WeChat. E umala lo medical record. Pesa e ngase po le. Ai tele yo survival. E to lima tana tele yo mat. To lima mawar COVID abe se uma. Ia mal to tolu e se fo le ngase na mawai. Lipoti na na ma. O non winga ta maina. E le tau tato fatama. Ia le la bala ini pa wal meno tiro mamau ia meni o far lave. Langa ele malanga na itangata fo peto fa e no mai o masin te waina la de mai blowholes. Ala na la de le tua group na lato wo e wontangat. A woni so te le talang o matao. O pupu Io e. Mai o le mele na le matua mata. Tō le teimiri nei. Safety. Food poisoning. Ma mea o mai matua i awane i eisi tangata e awhiere. Tūlanga me tauna i. Ai o le nano ta inga ia siata. Ia fo i tangata nei wo ma le mafo fo Samoa. Ma le talto nunga o le tato whainga paanga e langolango atu, langolango mai. Ia mo mai titi ngā luenga sa whaira lato atu nui ni. Ma le mea leba leo so ngafa. O leo pusa o na, ia o whatu nei oso. E nā kōkō mo mumungi o se o kō lua e whaino na pito se. Ia le aingo lau whanga, upe aka kō pusa. Ia, mali. Wai le tue nā ina se upu. E toto lua o matangata o le i le teimiri nei. Mali. E re mawhai la o ni tātou whape, tālo whai. E na i lolo mele lea, o le whai rongo tangata.
ai o puipuinga e ta tau lava na fai puipuinga na malo tu pele o mai Amerika mani New ma Australia wa taunga na lefa e o mai fa so ma fa fongo ni ya kofi kai tatu tiro po fesa wele manui o la tunu au tato foro yaile fa tau changa tau ina ia wo fo ina ia vele le so ni mai tato wa fi mu malo fa tai o le lama fai ua o mai le tūlanga le o te FFC ni tu fora tu FFC le se va na wi se va nga bui te fi so no ia lo fionga le minister o le uta tu vai mai nei I le fai unga le no se fulu tu sanga o se vai nga ese fo nei a Samoa le to va mai a fu I sai le ngai office fa bonga ma tupe maua ma tanga ta fa mai ma tua la wonga ese a fo le nei tūlanga wo ia ai mese o avano le sila vai ua tele lava le ofisa fu io ko nge sula ma hai ko mesinga mai isia ko Mexico isala Argentina pisa kale vai e lava ita ai se me pe o to ya vanga mai le to fa ma mana to nei atunu nei o mai fu ile le taute to e fai pa anga fa ma lusia ia fenga pa anga no fionga le minista tulanga lava ia fa solo ngol por kiki le va fa va malo il fi na nga tunu te tele e pe o palota il malo fatasi le fo e sa wele a ko ska dia e sa wele a ko ngi sau ia Amerika e le fa kol mai fo sei nei o fi na nga le tunu te tele o fe a vele lango Samoa a palota rol malo fatasi ma pe o so I tulo wa tatu tele no sa sa fa Amerika sa fa lango ya Australia mani Chile mai vai tato e per fatto mai vole le matau le o momo ai au nga fo fa mai tele meno so mai sa wa nga isa o mai lo mai fo e mai la to tau fa ma ni ngolo ta o le va na saudo fa mani nga Amerika na luso miliona Amerika yo nga sami e Pacific ona makele mai ale spiko vai mai mai ka ofa mai me va fangota me ono so milion more than half ia ai o tu langa la fai se le o ia tu vale tatu mali tatu te li fai le meanga ia ma manu at the end of the day o benefit mo tatu tamata ia mal me la vale si la vo istemi tu langa tu la esa mo isala e il palota te va io isala e per te funga la rosa vo le ku mai po e o lango isala e is just the icon of everything e ti tiro le po le tunu e lango isala mali per te mera boteat e tatu no vo for un au pa but we leta te ter no ile wala ile o mai o tu langa yo am pasa ia e fa penano mai tau pula la to office ono le wala tu langa le mo Samoa ono nei lo tau sanga mal fa mauninga ele fo a wo ye am pasa fo fa popoina o am pasa ye mai mela to si mo Samoa fa maulu fa lo mai ai no fo mo to tere no fo ni vila ai le tu ta wo ia wala fo tar sanga e fa tu si tato office ise tu no le lo o fa tu mai fo la to office Pacific ai manui a toi pe fa peta ela ina si so o atu ile mai la tu si fa mo ni la malu mano ia le tu pa fa tu langa le na o le wa mai ono reputation le o tatu a o fa tu puse manatu ona ma fa fsila tu lo fionga ona o le fsili le Asiata o le tu langa foi le o lo pangati yo tatu tangata lo fionga ai meu o mali vo io ai ngai fafu ya si fo o le ba o mal ko viki nge ya fa online na nge a wa ave fo male office i fiti ya o se ai nga talwai nei la ya o le ai ngai le u ma record nga kai o ko o mai na lo ma tua ai mali u la tu ngane ave le talsa o le o tu fa fine to lua male uso o le ia o le afu e maua mai le tali o umana teule le tuangane yo ai na tasi lo matua
e lau fionga le minsta pe matele o seisi le vaenga na ona fa manatu tu pe matu atu i o taftaf atonu e nga ia ona ole nga ka foilele ina ia sosoni mo na yo tatu tangata ia le mesina le ole telo tu pe umane na tutongi ele mes tu pe to fotma ai afisilia tu le mafua ele mfafona o mai le mafua nga ua ai tasi ai to faena o tu fa fine ma le uso to tasi au nei tangata uma ele lei uma la to record le alu fafo io la tu a ua liulo la tu ngane le uso e o fio uma wai e fifa ma vai ia ima tu la ia ai to e mo mai le tali o leva rua vai aso talu na teule ia e lo fio ngare minsta ina ia tatia tu pe tafta follow fio pe mata le ale se fofo nga tatu malo ia vai nga wife so swani tele mo tatu tele nga falo Paftai vui o ta upu nei ele te alo fosi upu la tola o upu tu sa o la vai o tua ila ngona lo fango ngol mele tu pu mai e langa sa tatu de masani mele fati umu tatu visas tu lo lava o visa New Zealand ma visa Australia sa isu mai ofisa ia pia Maria ai ma se me stasi sa puntia ele urgency fi fainea ma wane ya al mele tu la mai talu mal covid mai isu mai New Zealand o se tūlanga siri lea na te lofo ina sitara noa ina i mungo kapeneta. Ai ila ngona al whaanono, tūlau lawa uptu sao aia, a whaafonga mai fo i pūlenga wa i whaafol malo New Zealand. Tautai li riula to tō whaal mea lea. O mana whaato aile whionga te mai tei pālimia e winga ta upu lea. Ai se a ua tweet te whapesa moa. O whera tātou friendship of treaty of faini. Feo i ele vano no fo o fala be lave o le tunu une o le tunu feo. E lua o ai. Ai le ainga Australia te ainga New Zealand. O le feo inga nei a tupu fala be nei tato wo nei ya. E re fatalia. Al mera i nei. Vui re ngā tia le maftianga le tunu. O au ova ma le fase fu le lima fu tusi lango te whaia. Visa Amerika, visa New Zealand, visa Australia. Ai mai se atu nu nei. Mai se atu nu nei pa whaafonga mai. Pūlenga o loo ngafa ma le immigrations. Te le lopo la me le tupu. Ma te le lopo po la me o tweet te whapesa mo. Mai il tūlanga sa o lava ia ono le fionga te mai taipa le miolo o ngafa. Ma le tūlanga le o le whai pēa tara noanga. Wai le o mapu le mena. Why are they treating us like this? O tātou ni tangata o tātou tau wo i New Zealand. A tātou free visa i New Zealand. Tātou reno nofo i New Zealand. E le alan tātou whewai. O whala velame. E tau whai e ni tātou Polokalame matutu ila mamanua. E tātou ono whala velame. E tātou masi i lava whala velame. E se vela mano seina. E sa ulotu seina a tātou. E lole visa seina. Tasi alaso isu ai ni. La olunga lena walwai seina. Nal tasi alaso. A isu no ta. O whea lar tu whawsenga ana mele sa tātou tarano o mene. Wai ral tangata lea rofa moni whasolo. Yo te mana mia maftanga whaavao manoa i se a pue akai rumo. E se me whaali mai tua. O le porkiki ngā le porkiki reanga ngau konku. Ia moni le songi ma moni le alofa le mele whasolo atu. O ai laeto a tele e ai e tautua ia tunu mamao. New Zealand ma Australia. Ma Amerika fo. Tātou tangata. Mai o te tūla i lava ui e whaila upu lea. Leanga ua tele whaafitau. E tūla i mairi mere. E toi o atu nei tātou tangata. Ua ma whara lea. Ori siau ngā. E sao no ngā vi. Mai se e lau tūlanga o leo te tūsi atu e wha matala le wingo le me. E pēa whaeku o le pako. Ona nei na sulu atu e whaetu o tōru tangata. Visa se umar tō lua. A tasi tangata na sau. Sa watula na whanau o umana adopt. A na expire na file visa. E la tula fui. So le mwhainau awa umana to tongi umame. O lea e watu ai pēa le tua lalo a whafofonga mai mautou mala malama le whasamo. Io tō ulo whangia se io tō sila ane. I dem tā upuri nei. A whapea fo e tau whanua. E whionga ia whamsanga. Ia ma le whionga ia parisadua. Tau tua naifo. E si whata aviri fo po la tonu me le tupu.
a foi tau whanua se tātou konsula po se ampase Australia. Ia, tau tōna an. Ma o whai sawa upu le representative America le nei. Mali. Why are you delaying all this to us? E matua te lele afia. Ai mai se le mawhati ian tuwa iro le. Tuwa i whainga malo. Papa ian kokula i mai loa. Iwa te whapena le ni wha mawhawhaunga. Kokula i mai loa. Sui umar sister. Au lau vai, or cutting cost. O le whai ai le service e tauna whai. E le whapea e tau te nauna watu po isi mea. O tatou whaalabe lave ma mea whai ai. E tatou te whea ai. Malia. E le lei ala le tangata o lau whea lua ai e peo le whiunga e avui no nau. O avui pe ono e pasi. Ia, le ngu vai, ngāre tonu rano vai ana lera. E wai nā leo sai e ngul vare le. Ale mamalu le tunu lea e tote talo whai. Ia nā le paulia lava ma le mawhati. Ai ui o lea. Ia tatou talu i le tua. La fo pe le tau whainga le whiunga te mai tei pāle mia e vavena tō manu. Ia e whamaru lua tu la balanga le whatoala ngale taupu le whamaru lua tu Samoa. Nei tau mai o se tūlanga tau whainga malo. E lea ia mo o i liwa wa. O le isuinga o le urufala o le tangata i niusika. Ia e whape nao na pule lava. Ia le tūlanga o ulenga o tūlanga Foreign Affairs. A tunu ia a te teletonu ia la tapo ia. Ma lo fa tai ia talo si ia fo ia tau se ai wa o lai wa sui pale mia mo ma to wai New Zealand ia tama fa na ko Samoa ia ka me o se pulu ia talo si ia ai la ngona le tele mele tu ia tu Karsia. yo Ai reporo ke ninga le Polokalame. ka ma se Ai tera noa iesia ta fa pete va va la te. Ona iai la wai ata tau fa Samoa tau no sa oi. Ale maula tau mai fa mai. E whaatanga lor whaatele waweo isa. Ora aotanga te nofo i New Zealand. Siata, o loo iai le tātou quota system. Mali. A fiaru tātou nofo i New Zealand. Ale pale na pepa manu nofo. I reisi si koe fiaru ka komidionga leo whakabate. Le nā tonu lo. Ma mea iwa amata ngā soro mai. So pāua le mea reina mana o mia le bisa. Whio inga. Awaia. Ia le nā. Iwa e se fo ia mea o le ua. Ai whilo ila. I lau girlfriend. Ole exa. Ia nai sa no saule i pa pete masani. Ole ia tato fo sa ma fata lo fa nei le bo. Ia le na tonu la. A tonu lo ile. Ia. A tonu la mo nei va ve o ye lo a sau no. Ai mana ia la ngai masani ona fata no sa fata no mo. Ia vai la. Ia o te ro. Ia foto la ia. Ai ola te fa o ye. Au kalo sia fo ye fa fa ngai la ka mo su a me. Au pito. Ya pito ele ia rich. Ai dalo fa ai mai mo marca mano. Ai te sa no va pena. Paua ngal ka ngasiva. Ya le na. O su la mo tato va me. Ya. La mo tato va me. Bara chole a si u talo ma to faiva. Ba tu fa fo ba Samoa le va ngola fiafi. Ya ai mara tu fo ile ne fiafi fa fo nga Samoa. Ya, ole toe a sore nei toe a oseanga. O na ulia le oro tasi la so tai au. Ioe, talu ona sa loto sa mo mai ulenga fa kolone. Ya mana tu foila. Ya anga tonu a fo yo le ua le pepe fa to manu una le fionga le minister o yo fo yo le te fono. O le fa tu le tu sa mo tasi o le parti o lo tu il foi. Awale. Fa tini na ile so tai au oro tasi. Ya la foto. La fionga to se matu pal palos fa manu ya fo. Ya as fa tai fo ya Samoa wa o le a to a poli mai tu so le ono se fu. Ya pati ma no le so tai au mana nga tu mu fa lo. Tai. Ya Samoa le wa ai fa nuor fa tautenga nei fo Polokalame ta ua. Ta to TV fa sara la o BluWave tasi level unga ina e manino mama malama si ta tunu. O se upu wala bale ya pele tautamali fo i samato fo i fa fonfonga. Ia mase mori atu le tō whāta mari nei, ia aso swatu vai maru wenga. Tasi lawale anganga ina ia manino malama masanga tonu ta upuro tarano ai. Ta upu whaalo tui whale o le tātou atunu, e me se fo i tūlanga ina ia langona le lei, ia matau tau tinonga e tupu ai le nofo le ma nofi le mu. A nei e fiafi ia e momoli le anganga whaafitai,
Samoa umo lo lalam papa o yetu no mau pa anga masani al tato televisi fasala lau Samoa nei male tunu atoa ma lo tau tu atunu ma lo tau tu ma lo tato tanu nei le toi aso nei mo moa wa ta pawaiti o tau ti anga a war tato fale le nga furu nei tau sanga atu o i uman manuia e fa mana tuino tato wono su tau sa ia tato talo ia ile tua maua se aso si singa fu a manuia le ono su tasi ataya o le safari lava le tato ten i le fenga iai o le tato whainga malo fenga iai o le tato tunu a mese le kalesia i le tau AUVA'A me ina tu langa o le tau tua ina e tofu lava le tangata manana au lape toso a e mori le nganga whaaftai ni e fiafi le sa se lua i o le fionga i a bui nei ia i le tau toe whaafuruina ona fo tu langa mamalo wa le tau singa no umai tu malo a mese le kalesia ia le tam fain talo Asiata tu langa fo iona ia fo i fai valo filima malana fo i tau tua le atunu ia talo i le atua ia mauru sui fuala lei ai o fa uma tua i se tala nei tu la le fiafi Samoa fa aftai tapo e mai fa aftai le tatalo mai o lo solonga lei fa mo mo ummo tato fa nga malo ia mo le tau pulenga o lo tu bala wina na o to fiai mato tau aveletino manu te leina nei fiafi fa so fo ia mai mania ia fa aftai lo fionga le minista le fo ua sau no mal malama manatu ia vuila utapua ia sau no ia oe e telefoi tau ia ma fa mai ai tatu Polokalame ile nei manga o le fiafi wo le va fa kali mai ia le va tatu le fo o AUVA'A le fa singa malu zel le fiafi malanga fa lo malo a te Asiata ia moli le fa malo mal fa te tele lo fionga le minista e pera ba fo i ona ia ile tatu maftanga fifia ile nei aso atonu o le anga fo ile o le Polokalame ina e fa manino ia ba fa pe fo i ona fa pula vaenga uma o lo iai le fa ne nefu e mai se o le mai tau mai o lo tatu o tunu i lautu pitola au o lo va pe ona tau ave o lo tau tuina o tatu tangata ma lo tatu o tunu pa warta la Asiata ma nei fa malo fai fa malo le alofa i le tunu fa malo le ngalue mai e fa fine to anga a wale tapo inga sa mo le o lo tapo mai ia o le fo i wa tole matu pala pala o tatu tunu sai o sa no anga mata mo fie mo li fo ia fa manu yanga wale tatu walo atu le aso ataya e tatu avele yuta ia upo lo tatu tunu ia o la ma o fo i fa mtalanga ma Asiata ia ele po ngisale lang o foi valo filima wale tau tuina o le ngata o le fatutua ile tua sa mo utas ia fa pe foi ia la fionga ile suite tai o le fainga malo mai se o tu foi valo filima ia ilingi fa ua ifo ele tua o na manuia i la fionga mai se foi ia o lo tau ngai sa i minsta o mo kapeneta ia e fatili ala la me le fionga te mai te pa mia ma tu tapo fo i o tu faiva la fo i sau tu mai tau mai le fatinoina o le matu o nanga ia ele ia si a toto o le nganga magolunga o tato feilo ia manu teleina le fa so ngal tato tunu le ni mai ngolas ia pe fo ile to fa ile vai malai ia male o nang nei pa wala fa manatu le tato tunu o ni ngalu ia te oe o le taeao au mai moanga ile tautua le BluwaveTV e te mauai le ato toa whaamteleina ia o le aso ataya o le tātou tunu ia o le tofaya Asiata ia whapea fo i le vai o lau tau o na vuisinga whalapa masina mua BluwaveTV ia whaasoi fo ia whaasoi fo mai manuia